in somni pali February kumsang ni somni pani khan Russia and Ukraine runa antia ma se alarun zo chi lova an pani in kar ngau he chuni seng chuan in thowok hlumang vel khani don ni Russia tan chu an defense budget ringot po hi Ukraine aina let som velen tamani tin service si pai kan ting chi kha anuai telin in thlawani nuai riat don in thlawa chu wang chuan in Ukraine tan chuan in base turam chun chu NATO kan ti North Atlantic Treaty aruna ngem adongem dolongem kan ti ma se Putin ani arun tani kasor hi news ani military operations an lut tinani do ber chu Russia kha tin bom mun sang apu ka Russian teng le engamani motor vel kha khan ramrian kana Crimea atang ten ge mun sang atang Belarus atang te pon Russian sipai ta Ukraine an lut chila Belarus po Russia lam trangani Ukraine chuan martial law puang hala Russia ne na anin kar diplomacy zong kha ati top ani traffic jam na sa emema chanchu an metro hei leinuai rail mo khatiang khanin biruk na an zong ani vai Indian tam tak pon ta na India sarkar khanin Indian sora rang sora na ru ti initiative na pe ma se ami lo zom lem lo khan amani hoin po khan hei kan tang ania min trong try sakru an te Indian ho khan Ukraine tangin ye comments na ron ho tun ti mol molai ron ho du lawa an lo top phot mai ru nin te Putin a chuan lamber chu denazification of Ukraine atia Ukraine ram han nazi lo ma mi anamang zonga ti chimi tum chezo zonga che na ma chumi chu ti top nan ka ti ne atia ma se Putin chu kan ria media vel nga ma hen ngai tak lo ni adu hi so ya Trumpang do hani UN Secretary General Guterres akanin Putin mishing mingin humanity mingin isipai dei ko kile turin ka nge na che tia shoi to ro pui Biden chon khovel chon Russia hi ala mo puang hemi wang hian atia European Commission Chief Borrell chuan in Indo pui pani na ti lova chuan khun thim ber alani te tia Boris Johnson chuan awamak ve atia Putin at era chuan in tiana changa aron in roll apiang chuan in chak lowang ati hemi hana history mo enga tinge Russia hen Ukraine hi arun kan di don nge a it ti kha shetur chuan in man lai thil thleng soi zoi ngaya 1991 kum khan country Soviet Union kha atlu chi ani khami ma khan Cold War rei tako ma indo pui pani na zo atang khan 91 a chuan Soviet Union kha atlu chi a Ukraine rama chuan Soviet Republic of Ukraine shwai tu ni thin Leonid Kravchuk chuan independence puang ni Russia changkan Ukraine kama in thanna omre rengina party omdan ber chu pro Russian lamchang le Russian lamchang lo khan Ukraine khanin chu thin ni kami khunat chang to khanin sangni pali khanin pro Russian lamchang Yanukovych chu president na thanani amaro chu ain thandana fair lawan ti wangin an thlang non le Orange Revolution kan ti ha chu ta chuanin US lamchang West lam candidate Yushchenko kha an thlang ta ni chu ta a phena thilom ber chu NATO North Atlantic Treaty zom tir khan tumani Ukraine ka sangni soma Yanukovych ama a tlata kha fair lawa ti wanga an pai thak ta kha aron president le chu ta chuanin rampum puya protest sang thlengna sa ama du lo na kha sangni sompalia chuanin atlan bo ta ni ya Yanukovych chu ta chon Russia haron langta hi chu nakila an sei zamanga sangni sompakwa comedian Zelensky chu president ron nia Ukraine Donald Trump khanin Biden ne nanin kin lai khanin puina te po avadil khamo sangni somni pakhat ni kum khanin he comedian Zelensky hian President Biden ne na Ukraine hi NATO zom tir turin adil ani ti omzia chu NATO kan ti te po hi khothang ram in sui khom pol ti maila puibera chuan US kha ani zel ta ni kha ni china sangni som palia Yanukovych president atlan bo kan ti lai khan Russia chuan Ukraine chu aron run ani sangni som pali po han lo run ton ni chuma run ti la helpol sponsorin Ukraine kha anlu chilani chuta chuanin Crimea rampo kha anla Minsk peace accord mangin sauyan tan chu kan ti chi lo nga nu an boile tho ma se an pos ani Ukraine hi Soviet Republic
Soviet Union rei takalom to china tuna hianin Russia le khothlang ramin anin chu ani do ber chu khothlang ram ho kan ti chuan NATO Russia versus NATO achan chu Ukraine hi ramria ram shim chu a country ang phei chuan apoi mo lu tu kani strategy ang zong pon mo ni kum top lam pangkhan US chuanin anwar deuh sanction anti khama hetia in omzel chuan kan sanction kan simang tiam zia chu kan in kar nge niang in thil laser vel to po kan ti tle mang ti ang reng kha in vaunan an mang thin chu foreign minister Lavrov chuanin hawa ma tiang chu kan tong jing tu atia achan chu an re chianga US hi an ma ni hlok na tur lawa chuan in rol ngai lo ti an reve chiang tu gani tin Bloomberg News in lawa chuanin Putin hian in he boy ni adu chen a choi nung thei ni a chan chu Ukraine ne khai khin phei chuan Ukraine hi adu chuanin a top thleng in an tram tir top thei ni chu man lai pal thleng ta Stalin an noya kanin Putin te ho chuan enge an du ber ni tang ka ti chuanin NATO ron thang lian zel mo European Union te po ti theng chu khami ron thang lian zel khanin Ukraine hi ron lak tel chuan Russia tan chuan omje bera an mel ma te chu an kota anom to ti na ni dona chu wang chuanin mandeu khan khothlang me na hemi Ukraine hi NATO alut lo turin thutiam siam turin an lo dil to ma se chu nol ania e Putin atak chuanin Ukraine hi chu khothlang lam papet mai ne mo an bol kwal vel mai hei kan phal lowa atia US su kan ria ram sang mo nge niang Middle East vela te po sipai ten da ral thuam ten da chu mi den sen chon Russia chuanin America hian kan kotloka missile te ronda an kotlok Canada te son missile da vela an du big don mi ti kha mi pol pani khothlang ho le khotsak ho hi kanin nai to ma ni ai ama te chon akara neutral tam tak kha nom thina kha o ani to lem lowa NATO kha Ukraine khanin lut lo turin intiam thei seng chon Russia hen san pa in chutin avalu che karing lo tuna chonin min ben ma in kan beng teng ti nang do khania chui lathi angai ve mo voina Russia and Ukraine bomba an so le me tir ngot khani lo wa he ta nge lo thleng to thin tia chui chonin NATO hi aron huang taw sot mani tu chu map bela pokan mo theinga ning kartir lampang deuh khanin Putin chonin rampani independence pon sakha apom sakha Donetsk le Luhansk chung ramte chuanin Russia ne na khanin he Ukraine khotsak lama hianin inti du da na ram tlak tak thenga min lo pui ron tia tak nge chu kan hrelowa mase Russia an che chi chuanin market pumpui apoi ti khawaina pokan munga crypto le thin tan pe chuan le hun takania Russia lama tu tenge chang Ukraine lama tu tenge chang ti te po hi apoi mo in ka ria ke ni ngei po tu lama kan chan don Ukraine lama chuan chiang sa chu NATO kan ti sap ram in sui khom pol ho kha antelani Belgium Canada Denmark France Iceland Italy Luxembourg hei pe chu telo ma se in angreng Netherlands Norway Portugal UK US hong chu antel sa tura kan ngai to pani NATO hnuai ni wangin chu ta chuan alien chu US khanitani US kharil ro lo daila Ukraine lama chuan US atanga UK po alo bet veng Japan le South Korea le Australia te po Ukraine lama an tanarin oma Russia lama chuan Cuba hian NATO mana po khan NATO hianin ram hi zauzel to su se atoke an lo ti to ma se zauzel China pon NATO hianin Ukraine hianin adu dandan acheturani lo alo ti to khunlai ho Armenia Kazakhstan glory Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Belarus te ho chu manlai Soviet Romania wangin Russia la manchang tura ngai sa topila tin CSTO mo treaty kha omboka Iran achan chu Russia hianin Iran hi Syrian war like hanin apui na sa ni ral thuamin North Korea Mandewa China US in North Korea hi sanction turani anti khanin alo nial tu chun chu China le Russia khani Pakistan Imran Khan mani khan Russia watlo a phurom hle mai ta kha ti bela chu a chiang garia na in do ngai ni chuanin pol pani tur chu kan sia thiam dan tur chon Ukraine le sapram ho Ukraine le sapram ho le Korean ho le Japanese ho versus Russia China
North Korea mo tu la mangai chan dan ke ni India hi chu mang bokin ala neutral ri ni ma se China ina amut pui rim chu amut pui to karing lawa Mizoram hi tu la kan chan veng gar lawa tu na ma la mek zel ho chu na to khan nia Russia chuan tu na han ne to maron son zel tur lo block ka du wangin Ukraine hi alu chilani NATO hian EU sa pramin sui khom pol ho hian he boina hi du lo tak tak chuni se ka ngai dana chuan Russia in legally binding guarantee ti kha lo pom turom takan nia ma se chulai chon in hnial na om le thei chu Russia po hian Ukraine hi lak chon NATO tan khan ala om ve le thoni tun han chesanin khel meka khot chak lam a hianin geographically pon kan telani Russia hi do do ni lang chuanin China kan do nga langa ain ngai thenga kan om na mun India ne ain me ai rim don lo lu gani khot chaka kan tel ve ni mo buaina to gila he ta America ram clear car de urani khumo hey tifin riat tam takin min thena khulai tang khon ang tin ma mi ron thur chuak don lo India hi kan border China Pakistan Russia khatiang ho kha kan border te mera kan nai ho kha an poimo zo ka nga ya ma se India chu tianga hian in sum thei khop ma ama in do novela te po enga niang in England awanga zu ramu ve te kan ni ngot lo chuan in do na hen ran pa in kan tel ngai lo ni border thil te ni ngot lo chuanin mo Kim Jong Un prim po hian in pai Putin hi chu angai sangin karinga ama ati do punga ma se Putin chu tihen om to pathil hi ati akut hi thak le thak zela eng tinge om zelang kan sei thei lawa mi thiam ten eng tin ngen sei po ti la chiang tak hi om lawa chu wang chuanin kan lo thlir zelanga chuan le pega Illuminati das vidania